tlhamalalo go tswa SABC Studio 10 Auckland Park Johannesburg nna Katlego Musielele le Augustine Letlalo re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana a re thube ko bosegole mmogo ka tshedimosetso. Mogaetsho madume tsa segong jono re di simolola ka gore mapodisi a KwaZulu-Natal a tsibogetse dipego tsa mookamedi wa kwa di-Hawks wa porofense e wa Major General Leseja Senona tsa gore kubilwe mo kantorong ya gagwe mme didiriswa tsa gagwe tsa thopiwa go ya ka taelo ya mokomishinara wa sepodisi kwa porofenseng ewa e leng Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi. Senona o tswelela ka go bega gore morago ga go ntshiwa mo kantorong o setswe morago go ya kwa lelageng la gagwe kwa Durban ke dijanaga tse di tshwaileng tsa SAPS. Lekoko la EFF le goleditse ngwaga wa 2026 go nna katlego mo ditlhophong tse di tlang. Se ke go ya ka moeteledipele wa lekoko Julius Malema yo neng a tswelela letsatsi la bofelo la kopano ya bosetšhaba ya EFF. Lekoko le ntse le tshwere kopano ya malatsi a le mararo kwa Boksburg go lebelela maemo a lekoko le gore le tla mekamekana jang ditlhopho tse di tlang. Your immediate fears must be cleared that once I appeal, it suspends the jail sentence that they've imposed on me. Netefaletswe go ditokololo tsa lekoko go se etsaetsege. Seno ke jaaka Julius Malema a letetse go utlwa ka gaisago ya gagwe fa moranang a le malatsi a le 15. Malema a re ga tshosiwe ke gore morero o wa kgotlatshekelo o tla khutla jang. They can take their parliament. I'll remain in the struggle. The same way they took the ANC membership, I remained in the struggle because when they took the ANC membership, their intention was to remove me from the struggle. So I'm part of the revolution. No one will remove me. Ga jana EFF e gagamatsa matsapa a yona pele ga ditlhopho tsa dipuso selegae tse di tlang. When you go home today, you must have a conversation with yourself whether you are dying or you are going to survive. We are not the dying type. We are not the dying type. But if you surrender, you will die. So you must choose death through the resolutions you took here. You must say death is not an option. We are going to survive. Malema o gateletse gape botlhokwa jwa ditlhopho tseno mo lekokong la gabo. This year has been declared the year of victory or death. Thank you. Merorela ya go salegale kwa Limpopo e tlogetse baagi ba iphotlhere ka matlo a senyegileng kwa didikeng tsa Mopani, Vembe ga mmogo le Sekhukhune. Mafaratlhatlha kwa porofenseng a amegile mo go maswe mme merorela e fetile ka matshelo. Baagi ba santse ba leka go ka itsesolopanya. Mafula a moragorago ka Limpopo a tlogetse badudi ba mmalwa ba ikgonere. Motseng wa Mbaula ka ntle ga Kiane, dintlo tsa go feta 40 di sentswe le go tsewa ke mafula. Badudi ba o gabiale ba dula ka kerekeng le ka malapeng a meloko. Mananeo go parara a go akaretsa ditsela, dipala tsa motlagase le maporogo a senyegile. Mmušo le megatlo ya leago ba šomišana go neelana ka dijo le didiriswa tse dingwe tse bohlokwa. Metsi a ntshenyeditše kudu a tsamaisitše dintho tsa ka kaofela, a ke sana ntlo, a ke sana nix, phatlo di tsamaile kaofela. Thuso yona re ikhumane re dula kerekeng ene kerekeng ba re fa dijo. Mopresidente Cyril Ramaphosa o etetse tikologo ye le go ihlathabja le ka masetlapelo a bosetšhaba. Tonakgolo ya Limpopo o re mmušo o hloka dipilione tše 7 go lokiša mananeo go parara a go akaretša ditsela, maporogo le mathale a motlagase magareng ga tše dingwe. They have been badly affected. The roads, unfortunately, which have got control on everything, on our economic activities, our roads and bridges. Schools are affected not only because the school infrastructure has been damaged. In other areas where we have just built new state-of-the-art schools, unfortunately, the issue is the access to that school because the roads and the bridge has been damaged. Badudi ba ipiletša go mmušo go potlakisa kgato ya tharolo ya go ya go ile
ka ge gabiale ba dula fao ba pitlanego ntle le didiriswa tša maleba. Na ke Koketšo Motau wa ditaba tša SABC Mbaula. Masepala mogolo wa Mangaung wa re dipapatso tsa maaka tseo di solofetsang batho ditiro ke tlhobaboroko ebile di dirwa beke le beke. Dipapatso tseo gantsi di tlhagelela mo metsweding ya bobegadikgang di bua maaka di re di na le ditiro tse di farologaneng mo masepaleng. Masepala o tsibose baagi go nna kelotlhoko ka batho bao ba itira ekete ba dira mo masepaleng le go gapa madi go bao ba senkang ditiro. Masepala wa re diphatlatiro di bonwa fela mo websaeteng ya yona le mo makwaladikgang fela. Masepaleng wa Mangaung Metro diphatlalatso tsa dikgeo tsa mosebetsi tseo e seng tsa nnete di tletsetletse mme hona le batho ba ikgakanyang eka ke basebeletsi ba masepala mpa ba nka ditjhelete tsa batho ba batlang mosebetsi. Masepala wa Mangaung Metro o re o se o ile wa etsa diphuputso mme wa fetisetsa tse ding tsa dinyewe sepoleseng. Di-process tsa Mangaung di hlakile ha re advertise ka ba re ntshitse diposo o hlalosa hore ke di-official tsa Mangaung tse tla etsang di-follow up. Ho na le di-telephone number tsa Mangaung di qala ka 051, email tsa Mangaung di qetella ka @mangaung.co.za. ha o sa bone ntho e tshwanang le eno o tsebe hore ha se ya Mangaung. Batho ba re e se ile ya ba mahlatsipa. I think Mangaung municipality must make their website visible to the people there. Ke motho o kile ka fumana call ya hore ke tsamaye ke Moroka hospital, ke lo patala Moroka hospital, ke lo kopana le someone a itseng ke tlo patala tšhelete eo before then after ke hona ke yang interview. Masepala wa Mangaung Metro o ipileditse ho bohle ho fadimeha ka dinako tsohle. Se re tswa tshwarisa ba itseng normally re kgothaletsa batho ho bula di-case ha ba kopana le skeme se tshwanang le seno. Ha ba sa kgone ho bula di-case ba ka tla ho rona mona le rona re ka thusa ka ho bula di-case be re etse le diphuputso tsa rona. Makgala Masiteng, Lefapha la Ditaba ho SABC Bloemfontein. Motho dindilikalo tsa thapama eno dikgang tsa sepedi di a latela ka moso mo SABC 2 le SABC le hae ga jana ke go tlogela ka polelopele ya maemo a bosa go fitlha gape re kopana mo nakong e tlang. Phiri o rile ga bose gangwe.